No te rāne e te iwi, i te whare o te kāwana tianara i Tāmaki Makaurau, ka whakawhiwhia ētahi o te iwi Māori ki ngā tohu hiranga a te kāwanatanga mo te aha mo ā rātou mahi i Wainganui i te iwi, i roto i ngā mahi whakaora i te reo, i roto anō hoki i ngā mahi hauora. Ko te tohu tāpui kia te ariki Derek Morehu mo ana mahi mo te iwi Māori, me te arataki kaupapa e ora tunu ai te reo me nā tikanga. Mihi ana rā ki ngā mea, ki te hunga nā rātau i tohu, ia hau, mō waku mahi, i mahi e hau. Ka noho hei mema mo tōna ao ki te whakarōpūtanga o ngā wātene Māori. Ko Cathy Dews, ko te tohu āpiha, koe neke atu i te 35 tau a Cathy Dews e whakaheke ana i te wirawira, ki te whakamana i te reo ki Aotearoa. Koe anō hoki te tumuaki o te kura kaupapa Māori o Ruamata ki Rotorua. Mihi tēnei honore ki ngā tamariki katoa, kei te apo i te reo, kei te kōrero i te reo, i roto i ngā kohanga, i roto i o rātou kāinga, i roto i ngā kura, koutou o te ao pāpāho, kei te kōrero tia e koutou i te reo, anei te tohu mihi kia koutou. He hea mana i runga i te runanga o te kura kaupapa. Koe i hoki te wahine tuatahi ki te tohua ki te puari o te arawa. Ko te tohu āpiha anō kia Ria Wikaere, mo ana mahi i roto i ngā whakahaere kaupapa hauora. Indeed, as a surprise, but it is also, I guess, a recognition of the achievements and the things that we've done. Ko ia te pau whakahaere ia Westpac Helicopter Trust. Nāna anō hoki whakaara ki te kamupene i te wā e noho taumahana i roto i ana whakahaere. Ko Josephine Karanga, te tohu huanga, mo ana mahi hauora ki te rohe o te Waiariki. He mema ia mo te papa tongarewa o Aotearoa. A kia noho kau roto nei, a whakarono. E kore, te maha keo nā mahi, i mahi e tēnei o nā tuahi. A koe nei te horere. A ko te hara mai noho kei ki te tautoko, ka rei moho. A koe nei kei te taumata. Koe ia noho ki te kai whakahaere o te korowai aroha o Aotearoa, me te rōpū whakahaere kaupapa mā tauranga, mo nā tauira taketake o te motu. Tini Molyneux, te karere. Nā, tērā ētahi atu o te ao Māori i whakawhiwhia ki ngā tohu hiranga a te kāwanatanga i te rangi nei, e whai ake nei e te iwi ko te pūrongo a Rapaira Tāwhai. He iti māpihi mauria e whakanui anei. E mohio whānui tiana tēnei uri o Waikato ko Hori no rā hui pōkeka. Kua rua te kaumārua tau ia e noho ana hei tumu whakarai mo te puari tiaki o wāhi whānui. Ko tā rātau he āwhina ā hauora, mātaurana hoki i te hapori o reira. No reira kua whakawhiwhia ia ki te tohu huanga. Pāpai e taku nākau, e riri e tēnei wā, hoi anō e te tuatai kāmi ki ngā mātua tūpuna. Ko Wiramu Nathan tētahi o nā kai kōkiri i te kaupapa whakaemi i nā kōiwi i runga i te takutai moana o Ahipara i te tau 98. Kua rua te kaumāwaru tau i ai noho ana i runga i te komiti whakahaere o te hokowhitu atu ki Ahipara. Nō reira kua whakahonore tia ia ki te tohu hapori. Arohana, ne? Kei te... Kore tai ane te rapui ngā whakāturanga. O te mea mea ke ana te ngākau, ne? He tohu e kore e kitea e tōna kaiwhiwhi, he tohu kua whakawhiwhia kia Eruera Wikiriwhi, he kai ārahi mo tōna iwi o tūhaurangi, engari kua riro nei ki tua. It's an honour and a privilege for me. He was a good man, he did a lot for everybody in this area. Hei te wiki e tūmai nei, ka whakahonore tia te toenga o nā tohu hiranga a te kāwanatanga, ki te hunga o te taitonga o te ika Māui ki te whananui ātara. Rapaira Tāwhai, te karere.